Tamping ning inaksyonan ning Anti-Red Tape Authority o ARTA ang popaing National Bureau of Investigation ing reklamo keng pamangikil na kanu ning LTO chief na ning Bustos Bulacan keng metong amig apply driver's license. May arestuya keng entrapment operation ing LTO chief na ning Bustos Bulacan ay Carlito Diala Kalingo. Ang popaing metong affixer ay Michael Santos Mendoza. Agpangking Public Assistance Division na ning ARTA. May katanggap la kanong ulat, manyawad la kanong 7,000 pesos ri Kalingo at Mendoza para keng renewal na ning lisensya na ning aplikante. Agpangking Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang popaing Ease of Doing Business Law, masirirang babawal deng makanining klase daring illegal at transaksyon. Aga nakapamu, kapilan pa, ametong yang Memorandum of Agreement ing pinirma na ning ARTA, ang popaing NBI, bang apasik na nga niya ing ease of doing business at malabanan niya ing red tape kareng ahensya na ning gobyerno. Oren po, reng balita, keng abanong siswan, ngayon kayo rasan. Para keng aliwa pang updates, i-follow yu kepo keng kaming social media platforms. Yaku po yung kekon talasuyo. Arlo Kiermotas para keng Pambansang TV na ning Bayong Pilipinas. Dakal pong salamat. Bye po oras. Labwat. Kapampangan.